Mbutu ya Azimio la Umoja itwekanĩtie matura ma kaunti ya Kajiado. Kuma Ngataru, Ngai, Kiseria na Kware gatagati ka Mage na Mururumo. Ndumiriri ya uhotani ikiuga gicunjĩ kinene gĩa Kambiini ici ateti arĩa mekumagaritie Odinga na Martha makiuga kioneki kia Azimio ni kĩiyũkĩtio ni ya Kenya na ũguo marĩ na mwihoko uhotani wĩ mwena wao. Sasa ni wazi hakuna kwenda raundi ya pili na watu ambao tunawajua. Tunataka tumalize hii kazi ndio Wakenya watafute namna ya kujilisha. Bei ya sukari itarudi chini, hata kodi ya nyumba itarudi chini. Odinga thojeire ciraniro cia thirikari ya Jubilee akiuga kihiri gia ciraniro ta uheani wa laptop kuri mashukuru ona waki wa imwe cia iharo itiahingire no akauga thirikari ya Azimio igatigirira maya mothe ni makahiga. 2013 waliambia vijana ati kila mtoto ndani ya miezi 6 atakuwa na laptop kila shule. Hiyo laptop mliona? Sasa wanapeana ahadi tena ati wakina mama watatoa bilioni 100 kwa vijana, bilioni 100 kwa kina mama, ati kazi milioni 4 kila mwaka. Simesikia haya? Ahadi yao ni kama kunyamba kwa punda. Tutahakikisha baba anapata kura nyingi zaidi. Raundi ya kwanza aingie wapi? Vijana we! Vijana we! Ciegi ya ng'ethanĩri yao wa Kenya Kwanza muteithio wa Raila Martha Karua augĩte maiyũirwo nĩ ũcukio na maroro ma ungumania na ũguo akoria mũingĩ wĩhũge ateti a mũthemba ũcio. Tutige kuhenio atĩ Gĩkũyũ gĩ kĩama kĩngĩ. Watu wote wa Mlima Kenya tumeamua tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Tiga gwĩta kionoria. Umesikia hata hawajasoma na wanataka kujiingiza katika ofisi. Anakimbia Uganda kununua degree pamoja na Ruto. Hata hiyo PhD ya Ruto hiyo. Tunataka mkienda kupiga kura muangalie historia ya watu. Muthenya wa rũciũ mbutu ĩno ĩtanyĩtwo gũtwara Kambiini cia rũgongo rwa bũrũri, Kambiini cia thikũ 4 kaunti-inĩ cia Wajir, Isiolo, Marsabit na Mandera. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.